Instagram byabaye ibicika, Facebook inkuru zasakaye, nuko abantu bacitse ururondogoro hirya no hino. Ni inkuru y'akasamutwe mu matwi ya rubanda, ni inkuru itamenyerewe mu isi ndetse no mu isi ya muntu. Iyi nkuru ni iy'umugabo wo muri Guinea Equatoriale wasanganywe video 400 z'abakobwa yagiye aryamana nabo. Icyatangaje abantu ni uko uyu mugabo nawe yari igikomerezwa ndetse nabo yagiye aryamana nabo akaba ari abantu bakomeye, ni abagore b'abayobozi, ni abagore b'abaminisitiri, ni abagore ndetse n'abaslay queen bakomeye muri iki gihugu cya Guinea Equatoriale. Reka nze mbabwire ibye, amateka ye ndetse n'uwo ari we. BALITAZAR Engonga Ebanga, umugabo wabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga kubera video 400 zasakaye hirya no hino z'abakobwa n'abayobozi yagiye aryamana nabo. Uyu mugabo wabaye ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga ndetse na hirya no hino mu isi, ni umwishywa wa perezida wa Guinea Equatoriale Theodore Obianga Basogo, ndetse akaba umuhungu wa BALITAZAR Engonga Ejo, nawe udafite izina riciriritse muri iki gihugu cya Guinea Equatoriale. Uyu mugabo yari ahagarariye ikigo gishinzwe iperereza ku bijyanye n'imari cyangwa n'imicungatungo muri iki gihugu, atabwa muri yombi asatswe iwe mu rugo agasanganwa video 400 z'abakobwa bambaye ubusa. Gusa si cyo cyagenzaga polisi y'iki gihugu. Ni inkuru y'akasamutwe, gusa mu mashusho basanze uyu mugabo afite nuko harimo n'ay'ibikomerezwa, harimo aya Mushiki wa Perezida, ubwo akaba na mubyara we kuko ari umwishywa. Ubwo kandi hakaza umugore uhagarariye Perezida, hakaza n'umugore w'intumwa ya Perezida, hakaza n'umugore wa polisi nkuru y'igihugu muri Guinea Equatoriale, hakiyongeraho umugore w'ushinzwe umutekano we ndetse n'abagore 20 b'abaminisitiri, hakiyongeraho umugore wa murumuna we ndetse n'abaslay queen bo muri icyo gihugu cya Guinea Equatoriale bagiye bagezweho, dore yuko bose bagiye baryamana n'uyu mugabo. Kandi hakiyongeraho n'abakobwa b'inshuti za Mushiki we 15 nabo yaryamanye nabo, dore ko uyu mugabo mu byaha ashinjwa hatarimo video 400 yafasha aba bagore bagiye batandukanye, kuko we yashinjwaga ibyaha bya ruswa. Gusa umushinjacyaha mukuru w'iki gihugu Nzanga Engwema avuga ko uwahohotewe n'uyu mugabo afite uburenganzira bwo kuzajya gutanga ikirego. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kunenga uyu mugabo, gusa Zari we yatangaje yuko abagabo bose ibi babikora ahubwo ari uko Imana ari ibakingira ikibaba ikabahisha nibatamazi. Nlanezb n'ibisanzwe, ndakwibutsa gukora subscribe, like, comment na share.